CCUSA je američka organizacija koja omogućava mladim ljudima širom svijeta da provedu nekoliko mjeseci u jednom od 12.000 radnih ljetnjih kampova u Americi. Proteklog ljeta 7 polaznika iz Crne Gore je učestvovalo u ovom programu. Stevo Popović je predstavnik CCUSA organizacije, dakle predstavnik za Crnu Goru, pa će nam evo ukratko predstaviti tu kuću. Ovako, što se CCUSA tiče, to je organizacija koja je organizovana od strane State Departmenta, američkog State Departmenta, sa ciljem da omogući mladim ljudima da putuju po svijetu i usavršavaju se. Sad tu postoji niz nekih programa koji su dostupni američkim studentima, uopšte mladim ljudima. Ja mislim da broje jedno 20-30 programa, ali u Crnoj Gori dostupan je za sad samo jedan program, a to je Camp Counselor USA, što predstavlja rad u ljetnim kampovima u Americi. Što se tiče samog programa, pretpostavljam da je povoljan, ljudi do sada nisu o tome mnogo znali, međutim, evo prilike da se upoznaju detaljnije o tome. Ovako, što se tiče tog programa u Crnoj Gori, prošle godine smo uspjeli da privolimo glavnu kancelariju u San Francisku da u porodicu CCUSA uvrsti Crnu Goru, dok se prošle godine je to prvi put bilo kod nas i 7 ljudi je uspješno bilo i završilo program u Americi. Za sad još uvijek nemamo kancelariju u našoj zemlji iz razloga što 7 polaznika nije dovoljan broj da bi se isplatilo da sve to formiraju ovdje. Za sad idemo preko kancelarije u Hrvatskoj. Da nam kažete što se prijavljivanja studenata tiče, odnosno njihovog apliciranja za taj program, što je sve potrebno pribaviti da bi se išlo na neki od tih ljetnjih kampova, odnosno učestvovalo u tom programu? Kompletna prijava se odvija na sajtu CCUSA. Kada ukucaju glavnu adresu, potrebno je da odaberu državu iz koje dolaze, to je naravno Montenegro. Prvo što će naići jeste kompletna priča o programu, a sama ta priča će ih navoditi na aplikaciju koja se kompletno odvija na sajtu, online. Onog momenta kada završe tu online aplikaciju u kojoj treba da opišu svoja interesovanja, želje, prethodna iskustva, medicinsku pozadinu, znači sve to što je potrebno da predstave sebe kao jednog dobrog vaspitača koji će biti koristan kampu i uopšte tom kulturnom programu. Koji su sve poslovi tu na raspolaganju? Čime se sve učesnici kampa koji budu imali sreće da učestvuju na kampu bave i inače mogu baviti tokom kampa? Širom Amerike postoji 12.000 različitih kampova sa različitim temama. Postoji jedna osnovna klasifikacija, to je na 8 vrsta kampova, sada ih ne nabrajam sve, pošto nisam ni siguran sam da li ću pogoditi kako treba. Tu su religiozni kampovi, kampovi za sportske aktivnosti, za djecu sa specijalnim potrebama, onda dnevni kampovi, tradicionalni kampovi, tu raznih nekih tematika ima. Uglavnom, aktivnosti su razne. Da bi neko bio kancelor nije potrebno da bude stručnjak u toj oblasti. Može biti, ne mora. Stručnjaci će sigurno dobiti bolju poziciju i odgovorniji posao. Oni koji samo žele da provedu ljeto i da se druže sa mladim ljudima širom svijeta koji će isto doći tu s Amerikancima, s ljudima svog nivoa, mogu da se prijave i da iskažu neke svoje sklonosti ili sposobnosti koje su recimo, na primjer, neko, pošto se nalazimo sad u Budvi, neko voli možda plivanje, i ukoliko se smatra dovoljno sposoban i odgovoran da radi s djecom neke osnovne aktivnosti ili da čak samo razvodi djecu, da im pokazuje, da asistira nekome koji je stručnjak u plivanju, je dovoljno da se prijavi na program. Što se tiče cijene tog programa, kolika je ona? Ovako, cijena programa je vrlo povoljna, da kažemo simbolična. Ona iznosi 550 eura. Ko se prijavi do 30. januara imaće popust 20 eura, što znači da je kompletna cijena 530 eura, a u tu cijenu je uključena povratna avio karta od Zagreba do New Yorka. Zatim medicinsko osiguranje, smještaj i hrana u kampu i još niz nekih sitnica koje možda sad nisu toliko relevantne, ali recimo kao telefonska linija 24 sata otvorena za one koji se možda ne snađu, a bilo je takvih i prošle godine, jer to su neki uslovi koji nisu ovako tipični za nas, tako da u sredini kao što je kamp dosta ima aktivnosti koje ponekad nisu toliko
povoljne za ljude, pa ljudi dosta to teško shvataju i doživljavaju. U stvari imaju neke traumatske šok, da kažemo homesick, to je jednu riječ koju Amerikanci koriste, to je nostalgija. Obično taj period prilagođavanja je dosta zahtjevan, prvih 10-15 dana je potrebno da se čovjek prilagodi i posle toga pretpostavljam da i ta telefonska linija neće biti potrebna. Čisto da im da neku podršku i da znaju da postoji neko ko će saslušati njihove probleme koji će im se u tom momentu možda činiti ogromni, ali u stvari nisu, sami će kasnije shvatiti to. Studenti koji budu učesnici programa Camp Counselors USA potpisuju ugovor na 9 nedjelja, po čijem isteku dobijaju džeparac od $1060, što je dovoljno za pokrivanje svih troškova. Krajnji rok za prijave je 15. mart 2008. godine. Ostali uslovi za učešće na nekom od ljetnih kampova su da imate od 19 do 29 godina, te da ste student ili zaposleni. Ivana Đurašević je student 4. godine ekonomije, boravila preko CCUSA u Americi od juna do septembra ove godine u državi Virginiji, pa evo da nam ispričaš kako je uopšte došlo do toga da apliciraš za taj ljetni kamp i kakva su tvoje iskustva. Ja sam za ovaj ljetni kamp saznala tako što je bila prezentacija ove organizacije na Ekonomskom fakultetu. Ja sam prisustvovala toj prezentaciji i mnogo mi se svidjelo način i svidjelo mi se kako su oni organizovali, znači, to slanje studenta u Americi. Prijavila sam se, ja nisam mogla da biram kamp u kojem ću da boravim, već sam samo poslala svoju aplikaciju i kamp je izabrao mene. Kamp na kojem sam ja primljena je u Virginiji, u jednom malom gradiću. To je znači tipični američki kamp, kao i svi drugi američki kampovi. Oni su uglavnom smješteni u, da kažem, divljini, zato što ta američka djeca koja uglavnom borave u tim velikim gradovima, oni su željni prirode i boravka, znači, u šumama, pored rijeka, jezera i tako dalje. U tom kampu sam otišla u junu, znači ove godine. Bila sam zadužena za takozvano istraživanje u prirodi. Moj posao je bio da 3 sata prijepodne i 3 sata poslijepodne radim sa djecom tako što ću, znači, da ih učim, da ih edukujem o tim stvarima. Tamo sam imala svu potrebnu opremu koja mi je bilo potrebna, znači od mikroskopa, akvarijuma i tako dalje. Stvarno sve, znači, što se toga tiče, bili su stvarno dobri uslovi. Pored toga, ja sam morala da radim, znači, to je posao koji zahtjeva bukvalno angažovanje 24 časa dnevno, zato što sam ja boravila sa djecom, spala sam sa njima u kabinama, vodila ih na obroke i tako dalje. Znači, moj kamp je bio rezidualni kamp, što znači da su djeca dolazila obično ponedjeljkom ujutro i ostala do petka večer ili subote večer. I obično su se mijenjala svake nedjelje dana, dolazila je nova grupa djece. Što se tiče samog znanja koje ste morali da imate da biste edukovali djecu, kako ste ga stekli i u čemu ste konkretno djecu podučavali? Pa, što se tiče samog apliciranja, potrebno je znanje engleskog jezika na nivou sporazumijevanja. Ja sam to imala i tamo sam naravno dodatno usvršila engleski jezik. Što se tiče ovog podučavanja koje sam ja obavljala, istraživanje u prirodi, nisam imala potrebno znanje, to jest nije u suštini ni potrebno neko prethodno znanje prije nego što sad odavde, jer Amerikanci te svemu poduče prije nego što ti daju nešto da radiš. Tako su i mene, naravno, objasnili su mi sve što je potrebno prije nego što sam ja startovala, znači, sa podučavanjem. Reci mi, koliko je koštao cijeli taj boravak tamo? Pa, boravak je koštao oko 550 eura, s tim što se tamo zaradi otprilike oko $950. Tamo je zarada za 3 mjeseca. S tim što je naravno smještaj i hrana su obezbijeđeni.